Kienet laqgħa taħraq u mimlija tensjoni minkejja l-vot unanimu li tħabbar fit-tmiem l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista il-laqgħa kienet ikkaratterizzata minn battibekki kontinwi. Il-Ministru Austin Gatt tal-Lega li fil-mass meeting tar-rebħa wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008 Jeffrey Pulicino Orlando kien qallu li jekk mhux se jingħata ministeru u kien lest iwaqqa l-Gvern. Din id-dikjarazzjoni waslet għal ċaħda kategorika minn Jeffrey Pulicino Orlando b'Austin Gatt wieġeb li lest jieħu affidavit fuq dak li kienet jallega. Pulicino Orlando reaġixxa b'mod qawwi u qal lil Austin Gatt illi allura huwa bniedem li lest jieħu ġurament fals. Kien dak il-ħin li Jeffrey Pulicino Orlando dar fuq Edison Academy u talbu jikkonferma illi fl-2003 kien saħansitra irrifjuta kariga fil-kabinett li kienet offruta lilu. Min-naħa tiegħu Edison Academy konferma. Pulicino Orlando dar ukoll fuq Lorenz Gonzi u Paolo Borch Olivier u staqsihom jgħidu quddiem kulħadd jekk qatt talab li jieħu kariga jew oħra. Kemm il-Prim Ministru kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista naqsu milli jixħdu dak li kienet jgħid Pulicino Orlando. Intant tul din il-laqgħa Richard Kakija Caruana ma lissinx kelma waħda b'Lorenz Gonzi wara l-Eżekuttiv jgħid li Kakija Caruana ma kellu għalfejn wieġeb xejn għax ebda akkuża kontrih ma ġiet ipprovata. L-eks ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea lanqas ċaħat id-dikjarazzjonijiet li xandar One News brabta mal-attentat fuq ħajtu. F'dawn id-dikjarazzjonijiet, Richard Kakija Caruana l-ewwel jinstema' jimplika lill-eks Ministru tal-Bidja u Sajt Lorenz Gatt. In a particular way that nobody loves, okay? With people used to sound that I'm the problem of any. If you remember when we were talking about my dad and my father or Scott, frankly, funny hell, okay? Because at the end of the day, it was Lawrence that and his escaped son. Nothing would have happened to me. This was a combination of things. Imbagħad lill-eks Viċi Kap Nazzjonalista u eks Prim Ministru Guido De Marco. Intant fi stqarrija l-familja De Marco ħasset li kellha tiddeplora l-implikazzjoni ta' Guido De Marco fl-attentat ta' qtil fuq Kakija Caruana. Fissret l-aġir ta' One News li xandar ir-recordings bħala oxxen, irresponsabbli u malafamanti. Il-familja De Marco qalet li qed tirriserva d-dritt li tuħu passi legali. One News jifhem li l-familja De Marco ma tistax tattakka lil Richard Kakija Caruana raġunijiet politiċi kemm preżenti kif ukoll għall-futur. One News jagħmilha ċara li xandar ir-recordings ta' dak il qal Richard Kakija Caruana inkluż fil-konfront ta' Guido De Marco u t-tfal tiegħu b'mod sħiħ u jinnota li minnu ma ġie miċħud xejn. One News jirrimarka li l-familja De Marco taf li l-istazzjonijiet One dejjem urew rispett tax-xogħol li jagħmel il-professur Guido De Marco fl-irwoli diversi illi kellu.